Jedna šala i jedna radosna vijest. Ova radosna vijest odnosi se na penzionere. Pojeftinio je novi BMW X7 za otprilike 4.500 evra. I nadam se da će ova vijest obradovati penzionere. A druga šala. Naiđem sinoć na TikToku. Mislim da se profil zove Politički globus. Na izjavu onog političara Vukana. On je valjda nezadovoljan izbornim rezultatima. I priča priču da mu je na vrata došao momak noću kasno. Kucao i požalio se da su mu isključili struju. Pa ako bi mogao da mu posudi novac da jede i da plati struju. Vukan kaže da nije dao. I ne samo da nije dao, već je blagoslovio nekog Luku. Kaže, Bog te blagoslovio, povećaj cijenu struje za 30%. Narod to voli. Svesrdno ćemo te podržati i neću zvati na proteste. Ne znam da li će ga poslušati da poskupi struju za 30%. Ali meni je zapalo za uho kada sam čuo na početku tog videa taj momak što mu je noć kucao na vrata. Kaže, budi me majka, evo zovete neki momak. Zar se Vukan nije skoro oženio? Zar ne bi bilo logičnije da ga žena budi? Nema veze. Ako vas ne obraduje ovo poskupljenje struje 30%, uvijek vam ostaje radosna vijest da je pojeftinio BMW X7.